Jola Bey, angifuni nje lo mngani wakho aphinde abuye la. Ngifuni nje, shuthi uyabona, uthola ama-bad vibes ukuthi lo. Angithi vele uyakhumbula ukuthi le mission inama-phases awu. 2 eyokuqala kwakuyokubulala indlalifa. Mission complete leyo. Sebeye kwi-phase yesibili yokubulala uMancwane. Majola-ke shaya afaka amakhathakhatha ekudleni kwamancwane. Esathi usadla nje, vedane kungene u-mother-in-law. Athi hayi, ngaze ngafa ukukhathala, nendlala liyasha ithumbu mfana. Ayingeke sisi, hamba ukwenza okunye ukudla mina unginike lokhu. Hawe ma, yacabanga. Sudlo phoyizeni babantu bebengaqondile kuwena. Lapho-ke okuwesi-ke la ngabe ngithi ukuhamba udla emzini yabantu, bengekho emzini yabantu. Manje, awe ma, my edges. I am sweating them out. Okay. Lapho akusiwo ngisho ukudla kwasemzini yabantu nje, ukudla kwala ehlala